Prije svega, šalom svim Jevrejima u Bosni i Hercegovini, diljem dijaspore. Ja im čestitam ovaj veliki praznik koji je simbol spasenja, dakle, i poruka da nema bezizlaznih situacija, niti za Jevreje, niti općenito za ljude, da je Bog uvijek sa onima koji ga poštuju. Volio bih da se Jevreji koji su Bosnu i Hercegovinu napuštali vrate u ovu zemlju. Evo, u današnjem vremenu olakšanih komunikacija koje neće živjeti u Bosni i Hercegovini, neka ne budu na razne druge načine sa nama tu. Osjetit će da su uvijek dobrodošli na bilo koji način. Kao što rekao, je najradije bih da ih vidimo da nanovo žive tu sa nama, ali svijet je danas mali, možemo se povezivati na razne načine, kroz biznis, kulturu, kroz razne zajedničke projekte. Svako dobro Jevrejima Bosne i Hercegovine gdje god se oni nalazili. Vi nastavljate tradiciju svog rahmetli oca, prisustvu ovdje na seder prijemu, tako je bilo i u ratnim danima, tako i danas. Da, upravo me to podsjeća, dakle, svaki seder na jedan ratni seder kada smo tu dolazili skupa. To nije bilo u ovim prostorima, ali je bilo u ovoj zgradi. U vremenu kada nije bilo ni struje u Sarajevu, mislim da su tada bile svijeće i tako dalje. Te uspomene, makako su bile teške, ipak sa vremenom se nekako iskristališu i budu ljepše nego što je to bilo u tome času. Dakle, rado se sjetim tih dana. Evo, dakle, Pesak kao praznik izbavljenja iz ropstva u Bosni i Hercegovini, danas imamo možda neku vrstu drugačijeg, ne ropstva, ali neke vrste, dakle, ugroženosti pojedinih ljudi. Kako to možemo prenijeti, dakle, te poruke na ono što se danas događa u Bosni i Hercegovini i iz toga izvući neke poruke? Pa mislim da mi ipak pretjerujemo kada crnim tonovima i tamnim tonovima oslikavamo stanje u Bosni i Hercegovini. Nije to baš tako loše, mada naravno moramo težiti tome da svaki građanin na svakom pedlju ove zemlje bude ravnopravan. To nije slučaj još uvijek, nažalost, u Bosni i Hercegovini. To su tragovi rata i to su tragovi pokušaja da se dominira na drugima u Bosni i Hercegovini i pred nama je, nažalost, još dug put. Mislim da ćemo tu stvar rješavati postupno kroz naš put približavanja Evropskoj uniji, odnosno uvođenja standarda Evropske unije, standarda o ljudskim pravima, jednakosti ljudi. Kao što rekoh, Pesah je simbol i poruka da nema bezizlaznih situacija. Ovo naše stanje se ne može uporediti, naravno, sa teškim stanjem kroz koje su Jevreji prolazili kroz svoju istoriju i u vremenu ropstva u Egiptu, ali i u vremenima jako loših odnosa prema Jevrejima i u samoj Evropi. Kao što rekoh, valja raditi na tome da svako u ovoj zemlji, na svakom njenu pedlju, ako Bog da bude ravnopravan. Gospodine Izetbegović, možda samo još jedno kratko pitanje, možda nije vaše primjereno za ovu situaciju, ali evo, kad možemo očekivati implementiranje presude? Da li se o tome razgovara, da li možete biti nekog skorije? Razgovara se i što se mene tiče, ta stvar bi se mogla sutra riješiti. Unutar nje, u sklopu nje i ono što je zahtjev hrvatskih predstavnika u vlasti. Ali oni su odlučili da odjednom odustanu, mada smo to unijeli u reformsku agendu, mada smo to unijeli u odluke predsjedništva, odlučili su da odustanu, dakle, hrvatski predsjednici, gospodin Čović, HDZ, HNS od toga i da traže isključivo ono za što su oni zainteresirani. Dakle, jedan jednostran pristup koji mene, da vam pravo kažem, čudi jer nema šanse. Samo ćemo uvući još jedan neuspjeh, još jednu depresivnu poruku da se nismo dogovorili. Ništa se u ovoj zemlji ne može jednostrano raditi, naročito nešto na čemu trebate 2/3 kao što je rješavanje presude i Sejdić-Finci. Mislim da smo bili jako blizu rješenja i evo, nadam se, ili ove godine ili iduće da ćemo to konačno i vratiti. A izmjene izbornog zakona onako kako sve je to jednostrano. Dakle, spisak želja onako kako to HNS želi i kao sad svi drugi treba da prihvate njihove zahtjeve. Pincetom povađeno iz nekih dosadašnjih dogovora samo ono što njih zanima, zatim modifikovano, izmijenjeno. Jer recimo kada se razgovaralo u sklopu Sejdić-Finci o izboru članova predsjedništva, tada je izborna jedinica federacija bila jedna izborna jedinica. Oni su to razdvojili sad na dvije i time naravno učinili da je to neprihvatljivo i da to neće proći. Onda imamo ponovo poruku da se nismo dogovorili. Mada smo, kao što rekoh, bili i u vezi rješenja Mostara blizu, i u vezi rješenja Sejdić-Finci blizu. Ili pak apelacija gospodina Ljubića. Izbor Doma naroda iz kantona.
Ne možemo mi raditi protiv Ustava Federacije. To se od nas očekuje od strane hrvatskih predstavnika. Ne možemo mi raditi i dati više nego što je presudila, dakle, što je to sadržano u presudi Ustavnog suda Federacije. Neka takve stvari ne očekuju od SDA, niti općenito od predstavnika druga dva naroda. Tako da, kao što rekoh, čudi me jedan takav pristup, jednostran, koji u stvari nema šanse da se te stvari na takav način riješi. Možemo samo, SNSD je uputio inicijativu, uputit će zapravo za smjenu vijeća ministara, kako vi to komentarišete? Prije par dana smo bili u Mostaru i gospodin Dodik je kazao da što se njega tiče više nikakvih neće biti s njegove strane i s njegove strane, dakle, aktivnosti koje bi mogle ugroziti stabilnost, pokvariti odnos i izazvati krizu. 3 dana je zato ga u svom stilu uradio ovakvu stvar. Tako da čovjeka to više ne može da čudi, ali zaista ne vidim šta je izlaz u našoj situaciji ako će se ljudi na takav način ponašati. Kad nam dođu tu predstavnici iz susjednih zemalja, svi su jako kooperativni, svi obećavaju, imate osjećaj da će se stvari uskoro početi rješavati, onda par dana je zato ga Dodik u svom stilu ponovo ovakvu jednu destrukciju.